1991. godine u prvom mjesecu jedan prijatelj mi je došao kod mene, kod kuće i rekao mi je: Nikice, ovo što se dešava u Hrvatskoj ne izgleda dobro. Imam jednog prijatelja koji može ti nabaviti jednu pušku, na crno. Imali bi jednu obuku u Žumberačkom gorju, nikad se ne zna. Še razmišljam preko dobro. I stvarno, za 2-3 dana kupio sam kalašnjikov, on ga je donio, 150 metaka, sjećam se, i 4 bombe, kinder jaje. To sam platio 2700 maraka, su tada marke bile. A koja je to vrijednost? Otprilike mlađi nemaju pojma kaj su marke. Koja je to vrijednost danas? To je sada 2700 eura. Dosta. I naravno nije problem meni novac bio, jer otac i mati su mi u Njemačkoj bili, a ja sam imao jako dobar posao, sam bio električar, posla puno, novaca je bilo, tako da to je bio najmanji problem. I ja sam se razmišljao, pa rekao, kakav rat, nije baš ništa mirisao, to je bio prvi mjesec 1991. I odlučim ja na tu obuku, i to posle 3 kralja, to je bila obuka, počela je 10.1. u Žumberačkom gorju gore. Pogana jama se to zvalo. Tam nema ni ljudi, to je jedino možeš sresti vuka ili lisicu, ne. I sjećam se, snijeg je bio, sigurno na pojedinim mjestima, to je gore, tamo i po ljetu zna snijega biti, strašno veliki snijeg, zima. I ja sam odlučio da idem na tu obuku, nikad se ne zna. Da se osposobim, kako što je on rekao, ne da budeš vojnik, nego ne da može da dođe do agresije, da možeš znati baratati sa oružjem, da budeš i fizički i psihički spreman. Ja sam na to pristao i ta obuka je trajala do kraja 5. mjeseca. U međuvremenu su se dešavale stvari, desilo se Plitvice, to je Pakrac, pa Plitvice, krvavi Uskrs, gdje je poginuo, nažalost, Josip Jović. Ta se desilo Borovo selo, gdje je 12 hrvatskih redarstvenika mučki ubijeno iz zasjede. A ja nisam imao tada gore informacije. Mi smo imali tu obuku i nakon te obuke se vratim u Samobor. Stvarno, obuku smo svi, od nas 72 koji smo bili odabrani, uspješno položili, da tako rečem. I vratio sam se u Samobor. Samo da se zadržimo prije povratka u Samobor na toj obuci, to mi je jako zanimljivo. Dakle, to je bilo nešto nelegalno, ako sam dobro shvatio. To je nelegalno bilo i dan danas ta 3 instruktora, oni su većinom s nama obuku vršili, očito su bili, možda su ratovali i po cijelome svijetu, jer ratova uvijek bilo. Uglavnom, mi nismo znali smo nadimka, imena, ko su, kaj su, nikad ih prije toga nismo sreli, barem ne ja, niti posle toga. Znači oni su, ko ih je angažirao da s nama obuku vrše, neko iz vrha normalno države. Obuka. Od čega se zapravo sastojala? Da li je to bilo obuka u nekim borilačkim vještinama, preživljavanju, protuoklopnoj borbi? Šta je to bilo? Ta obuka, to je bio temelj svega mojih rezultata i u Vukovaru i dalje. Na ratište sam se borio i u Bosni i Hercegovini protiv Srba, muslimana, Merački džep, Maslenica, znači bio sam u svim tim akcijama, ali ta obuka je bila temelj svega i mojih rezultata u Vukovaru i svagdje na ratištu. Naime, ja kad sam gore došao, na 72, nismo se poznavali. I kad su nas tamo postrojili, normalno, rekli su nam, dečki koji ne bude izdržao, nije problem, može kući, ali nema priče, di ste bili, kaj ste radili i tako dalje. Ok. Kako su oni to odabirali, koji mene što je odabrao, znači, čovjek je imao i te dečke, s kojima se dan danas čujem, koji su preživjeli, nažalost pola ih je poginulo. Ta obuka je temelj svega bila jer masu naoružanja. Mi smo znali, ja sam bio JNA vezista, ne. Znači, dao sam pušku i šta za malo, bombe, zolje, ja to nikad u životu nisam vidio. Ko ni ovi dečki koji su s menom bili. Znači, oni su nas obučavali. Prvo
psihički da budemo jaki, drugo fizički. Ta obuka, na primjer, normalno, ja sam imao tada 32 godine u najboljoj snazi, ali gore sam učeličio, da kažem. Naučio, što sam naučio sa naoružanjem, što sam naučio ratne vještine. U stvari, još velim jedno, znači oni su nas obučili da preživljavamo u najtežim trenutima i da uništimo neprijatelja. To je bilo glavna njihova zadaća i mogu reći, poslije sa dečkima čuo, nažalost, velim još jednom, pola ih je poginulo, nema koji nije ranjen bio, jer normalno bili su, otišli su kako koji, od Dubrovnika do Iloka, preko Gospićkog bojišta, neki u zapadnoj Slavoniji. Znači, kako je god htio. Ili se javio neko u gardijsku brigadu, prvu, drugu, treću, ne? I uglavnom masu tih, ali što je interesantno, svi ti dečki su imali izvanredne rezultate u ratu. Tako i ja sam imao u Vukovaru, uzmimo dobre rezultate. Zašto? Zbog te obuke. Da nije te obuke bilo, pa pitajte da li bi ja uopće došao u Vukovar dragovoljno ili bi čekao u Samoboru poziv za mobilizaciju, jer je tada u Samoboru isto bila mobilizacija, čini mi se pred kraj 9. mjeseca. Koju biste vještinu ili nešto istaknuli kao najvrijednije s te obuke? Znači, mi smo kao prvo naučili svi sa rukovanjem oružjem. Kao drugo, borilačke vještine. Na primjer, uzmem nož, imali smo one plastične nože, idemo na toga instruktora. Šaljem sa njim na nožom, u stvari letio sam po zraku 2 metra, nisam ni skužio kako me je hitio 2 metra. Tako da, makar sam ja prije rata, ja sam volio od malih nogu karate, inače Samobor je poznat po karate, učiti se rojiš u Samoboru, ne u nogomet, nego karate. I tad sam te gore vidio da sam ja nula za ove. Ali velim, bio sam jako dobar i za tuču i uvježbao sam se u tučavi, ali sam, velim, kad sam tek gore shvatio, kad mi je rekao, ajde sad me ti napadni, on sam tek vidio da sam ništa. I to smo usavršili svaki dan i noć. Svaki dan. A što je najgore? Na primjer, hrana. To je bilo interesantno. Oni su tamo jeli fino kokoši i to pekli, a mi smo morali jesti salamu, mesne nareske i tako dalje. A onda smo se morali penjati po stupovima, trčati, vježbati, da nabijemo snagu i kondiciju. I stvarno, kada je ta obuka završila, ja sam se mogao na stup, elektrin stup popeti. Trčao sam 2 do 3 metra i salto sam napravio. Mislim, ta obuka, velim, temelj svega je bila ta obuka. I kad sam došao u Vukovar, to što se vidjelo da meni ta obuka, na primjer, jer u Vukovaru i općenito na ratištu ti moraš pretrčavati, u trku, pucati i tak dalje, što je meni bilo. I nikad nisam bio umoran u Vukovaru. Ja sam u Vukovaru možda od svih boraca i najmanje spavao i najmanje jeo. Ali sam uvijek bio pun snage i uvijek sam svjež bio. Temelj svega je bila ta obuka. A rekao sam puno puta, možda mi je ta obuka bila najteža, teža možda nego rat u Vukovaru. Jer evo, reću vam jedan detalj. Gladni, izmoreni, onda si pojedeš i mi smo stražu davali po noći. Ja si mislim, koju stražu, rekao, šta, Vuković je do nas napasti, rekao, pa to nema živog čovjeka, niti ništa, ne. Mi smo morali stražu dati, bio sam na smjeni straže od 12 do 2. Ja, zima, minus 30, puška ti se lijepi za ruku, zima, smrdu, tu ja na straži, ja se sjedem tamo, ja sam zaspao na toj straži. Kada jedan put osjetim, čovjek me primi za kosu na glavi, stavi mi nož pod grlo i veli drugi put ću te zaklat. Ja od straha se nisam mogao pomaknuti. Koliko je to dugo trajalo, ja sam bio skamenjen. Ja se okrenem, nema nikoga. I normalno, to je bio prvi strah koji sam ja proživio u životu. A baš strah. I ja shvatio, rekao, to ide po noći instruktor i obilazi, jesmo mi na straži ili nismo.
I dođe meni smjena straže, ja velim ovome, rekao nemoj zaspati, ovaj luđak je došao, rekao skoro me je zaklao. Ne, došao. Rekao zaspao sam, rekao skoro me je zaklao, rekao ja sam se, rekao još se sada tresem. I normalno, kak sam god uboran, ja nisam mogao spavati, od straha jednostavno. I ujutro kad su nas postrojili, jer smo mi morali biti u 7 svi postrojeni, i obilazi i dođe do mene, gleda me u oči, imali su pogled, mrtav hladan, kao da vraga gledaš, stvarno se skameniš od pogleda. I gleda mene u oči i cinični se nasmije i namigne mi ko malo i produži dalje. Što sam mislio, sad će reći, ajde ti 2 koraka van stroja i marš doma, ne? Ništa. I počne kao da se ništa nije desilo. Tek nakon obuke, makar smo mi svi znali što mi se desilo, ali tek nakon obuke, ja njemu velim, pa dobro, rekao, nisi me izdvojio da sam zaspao i to, ne, nisi me osramotio, ne. Veli, pa to sam ja prošao, veli, dok sam bio kod ti, kad sam isto bio na prvoj obuci pa sam zaspao, veli, to je sve normalno, ne. I evo, to je bio prvi strah i poslije sam ga povezao posle i pada Vukovara i dan danas analizirao, nisam se bojao. Svi znaju, dečki, reći moji suborci, nisi se bojao, jedin se nisi bojao, nisi pokazao osjećaje kada je neko poginuo ovo. Mogu reći da svaki, jer prvi put sam se sa strahom sreo na toj obuci i tako reći sa smrću, ne? I tada da me je to prošlo i to u Vukovaru nisam osjećao.